this is the part where we call Dr. Matlasela just to get his side of the story and what he has to say about Kazi's words. Are you aware of how many people you are going to offend ka mafoka wa bolela ma brother, especially those who believe in African motifs and all those? Dr. Matlasela, le kae na? Baba. Le kae na? Awatse. Yeah, kinale monno mong ba re ke Teboho Kazi Matjila, we pizza man of God. In fact, we pizza bishop. Baba. Yeah, and walla ka mmereko wa hao are mmereko wa hao ke mmereko wa bo Satan ka mkholo wena o tsamailong o bolela hore mmereko wa bona wa Bible o a diteng dilo tseo. Baba. Yes. So o ka reng ko yena doctor, o ka reng cause I believe dilo tse tsa lena tse di powerful to a point or di ka fodisa batho are di sa batho go lefifing. Baba. Yeah. Ngara ta o dumedisa moruti o teng mo. Ntate Matlasela. Papa. Le kae? Awa ke tsama le khotso le Satan wena. O tsama le khotso le Satan? Papa. O wena wa Satan? Ke tsama le khotso le Satan. Ora ya ntate Matlasela ke a utlwa taba ya hore tsama le khotso le Satan ba no hore ke tle mo aka tlo sotla ke tlo go botsa batho hore so sira mona wa ba latlhetsa batho ba lebelle modimo ya ba latlhetsa hore ka o latlhetsa o latlhetsa batho ka hore ba lebelle Satan na ka re batho ba lebelle modimo le Jesu Kriste wena hore ba lebelle Satan hona be dong ha re thome ka nna le wena yeah ha ona batho ke nna le wena yeah ere ke a o latlhetsa e seng ka ba latlhetsa o latlhetsa le wiki no we ke ha le hona be no ha re tsere ditabeng papa Satan ka re bolela kae Satan re bolela ka Lucifer the fallen angel o ile ngora hanya ke modimo le mafetile mmoteng o nya go bona batho ba goile batho ba utswetsana gore ho shipiwa le medimo meseto abuti yes kana ha re bolela ka modimo re bolela kae papa the creator of heaven and earth, the father of Jesus Christ. Ho ya ka Bebele a ke tsore wena o ya ka taola modimo taola e reng e o iposa mofatse o tlhalosa re modimo ke e tlhalosa wena o ya ka Bible yes o ya ka Bible e seng o ya ka wena nna ke dumela mo Bible yeah o dumela ko mo a se personal opinion na opinion ya ka doesn't matter o dumela ko Bible se bolela ke Bible as belief kana Bible ke ya modimo e kwetse ke batho ba ba rumileng ke modimo yes ya modimo ne ke modimo ingwetse ke batho go sorne lo sewe ke sa batho ha sa modimo ke sa batho ha ke papa so nna ho ya kanna re go botsa ho ya kanna ha ke dumele mo lo tsa tswa ditjeo wa bona go no tswa le wena ko hae ha nga ba le bana wa ntsane wa re le ska tsama boshigo go na le gogo wa ntsana go bontsha ntho eo ha iteng mara le bitso gogo o tla ba thusa ka lona go no tswa le wena gona benong o vulela ka gogo o ya kanna dilo tse ntho e mbutsa bona a iteng wa ntsana le na modimo o ha teng papa wa ntsana ha re go botsa ntengwe e nyane batho ba mathomo le fase ke mang le mang Adam le Eve o ya le ka Bible Adam le Eve o ya ka Bible Adam le Eve akere yes na go ena Adam le Eve ba ba teng e teng Bible kutlweletse e be teng Bible na no neste e be teng o bona o bolela ka gogo mo so lo tse ha di phili ha di teng o ya kana ha di teng o bolela ka gogo o wona taola ne le teng ka nako Adam le Eve batho ba be gore ke Adam le Eve yeah o sabe Bible e be le teng na no akere buka ya Genesis e kwadile ke Moshe a inspire ke modimo a mmotsa gore dilo tse di iraetse o bolela gore Bible e na le history e na le prophecy e na le poetry e na le dipina e na le di gospel papa e na le mangwalo ha papa kere so e o ke history kana itleng morena Bible wa bona eo a ke sho le wena o sho ke khopela ska bolela ka story sa Jan van Riebeeck ka no still wena no a ke ka Jan van Riebeeck rone mara morena e nga ba itleng go ya ka wena ka le teng before taola etla e tletse taola pele moroto go ska ba le maka ta se ka re pele o bolela ntwe mo ha o itse o bolela ka gogo wa tsara nna ke ka gogo ha o bolela ka ditaola ka ditaola tsa badimo tse ke di bonao tse ke bolela o le tsona wa tsara wena o bolela ka gogo ke gogo ntwe taola di rile ke mang a mpotsa taola di rile ke mang ke badimo le bale
le batho ba le ba khale ba o feta wa ntshwara kana ha re badimo re bolela ka batho ba bantsi ai bo ntate Matlhasela wa bona ka motho o tlhalosang badimo nna le wena a re tlhaloso tshwana o ke se tlhaloganya ka eng wena o bolela ka modimo wa ntshwara ne le Bible o bolela ka lotsepele badimo a se batho o tshepela mo tsona wena kere badimo a se batho le mo Bible badimo a se batho ase badimo a se batho ke kana ba arabela ka ke gods ka sekgowa ke gods no papa mara ke tloela o timetsa batho wa ntshwara tloela o timetsa batho o be le nnete o mo Africa wa ntshwara yes ke mo Africa wena from ko mathomong or batho ba le ba khale from ko mathomong ba ba sa khone le o bala wa ntshwara papa kana le Bible eo e be steng ba ba phila khopela botsa wena ba ba phila ka eng wa ntshwara ba ba phila byang ka eng modimo ba mo tsibile after o tla Bible mo bona batho ba khale before ho tla introduce wa mongwalo hence ba ngwala ne ba draw ya di pictures for example he ba kwala believe ne ba draw ya notes b ba boye ba draw le live in or ke believe yes that's sacred history bro Moruti o staba le mat please yemela taba ya hao Moruti o staba le mat o bontsarne le ena modimo ha o mitsi ino ba gogo ino ba ditori mo wena no utlwa ba re wanswara o ska nna selo sa sitse batho ba khale ba sa itse le ba sa khone le o bala wanswara mara ba ntse ba phila ba ntse ba bolela le badimo ba bona wanswara e seng ba gona benong wanswara gona benong kana o tsela ke e femruti I'm a Seventh-day Adventist who doesn't believe in a Trinity. Ke tsana kereke ya Sabata. A rotsana kereke ya Sabata. Iteng go Bible. Yes, le modimo re worship ka letsatsi la Sabata kere. No ke iteng go Bible. Yes, Musa was a Seventh-day Adventist. Le Jesus was a Seventh-day Adventist. Mara mo lo mongwe itirela dilo tsa bo ne sense e re ke le thuse. Ne ska re ka ya ka wa bona shile. Hieroglyphics. Oscar Timeta Shaba ka khopela please. No. Bona se la sa sitse. Ha o sa sitse ha o sitse. Mba mbotse mo. Le da shorne pila a o itse. Le daise le o le tsentse ke manga mara bega di taola. Papa ka? Le daise le le ga mara bega di taola le o le tsentse ke mang? Mo begin ya di taola. Tsamang. O la tsawa di na le daise. Ai ha ona daise mo. Mara le rapo la tshwene le teng ka mo. Lengi? La tshwene le rapo. Le nga ba teng. Re kopela re to kopana a tle le bega ya ditaola ra mokopela nna ke tla le Bible a mbontsho go re bontshana re problems ena ka ditaola o di solve byang na problems ka Bible ke di solve ya to ka kopela o botsisa wa itse Bible e wena o itsholo gona benong e wena o ibala gona benong ko mafasing engwe a mangwe a ba e right lo rati bila ba inyaki ke a itse re ba inyaki why ba sa inyaki ile modimo why ba sa inyaki a ba solo batho ba sa nyaki modimo ra modimo a teng ke why ba sa inyaki go bontsha re pila o bona dilo tsa di teng no ba di teng ne re be tshwentse re dumele ntho e one a botse me ka le fokulele one and le dikereke e be kereke e one e ska ba dikereke kereke ya Matlhasela ya wiki ya hao ya Mketekete ya Joseph re go thusa ona mo wa bona kereke ya modimo ke e word e keeping the commandments otherwise se keep the commandments as ya modimo ke ifi me bili nanga itsena ngaba tsalita ona nna ke kere ke wa bona nna le wena he re ka thoma go keep the commandments re kereke ya modimo so when you believe or kereke ya hao ke ona the right church mo di kerekeng tsotlhe tse di leng teng yona ya Sabata kere ya go keep the commandments abuti yeah but when o tsena ya Sabata I'm a Seventh-day Adventist yeah when o tsena Sabata no tlo bolela Sabata utlwela a ka roma ka kereke ya Sabata okay ke rumile ke modimo le Jesu please okay o rumile ke mang ke rumile ke modimo le Jesu gore ke tlo fatlholla ntate Matlhasela ene go fatlholla ka lerato monna modimo papa ka kopela go tsa ha bele ka Jesu bele ka man re bole ka ngwana modimo ngwana a se ngwana motho ngwana modimo yes ya khona la ntho e bolela papa ka ya khona hala ana mme Jesus ana mma ona le papa ha modimo ke kopela re ska bolela ka Mary re ska bolela ka Mary ke kopela re o boele sa se ko kerekeng go ruta pila Bible we are o bolela ka gogo ka ntho engwe wa itseng ha o itse ke se bo ntate Matlhasela re go thuse ne Jesu Christ before tla mo lefatsheng
wa utlwisisa Jesu Kriste was there before incarnation ya hae ko Mary. So e kere Jesu Kriste ana mama, he's the only begotten son of God. Papa ka Irile ka modimo gore modimo mo irile gore no modimo gave birth to Jesus Christ. Go botse papa. He gave birth. Yes. Go botse papa. Yeah. Jesu o na le mme. And the papa hae ha meet ngwana nyatsi. Ntate Matlhasela kopela ska bolela ka Bible o sa ibaleng. Sa bolela ka Bible. Ngwana o sitse papa hae. Wa bona tsebya papa ka mai o teng and le wena wa itse le bitso la ma Jesu. Sa Maria Magdalena Maria ma Jesu ai bona nna ne ke sa bolele ka Jesu o itse tla go botse ntwana ntate Matlhasela Bible ke kopela wena bothata ba go ke bo boane o tlhalosa buka e sa ibalang o wena o ibala o ilibeletse so ya o baizisa o bala Bible dumele that's why nna ke sa dumele mo bo o na le kereke papa ka o na le kereke ke yona e ya ka badimo bo o tsantsa kereke sonta wena bano di customer tsa a o di kereke o kerekeng no papa ka a re tswele pele re khona o bane le nnete re khona o rutana nna le wena wa ntshwara that's why ka re wena papa o tla fela lefuku la modimo Bible a gre o tshepa ma yona and o tshepa le mo modimo kopela go botsisa luna ba kereke bo botle or ba ruti bo botle gona le thapelo ba le rutile yona ke o le rapela le rapele so yes yeah ke a utlwa o bolela ka ya ke utlweletse la iberekisa gona beno thapelo ewe yeah our father ra iberekisa no wa itse kana maybe wena wa iberekisa mara ba bantsi go tlo tshanga ha yo ga tshi ya o tlo ba baida wa ta ga so ba romba asenna mo ska mix up maybe senza nna lona re kopane wa nkutlwela kwantsa he ha shi mo wetse le batho le phutha isa tlhaloganyo rene pila ba re eng mara thapelo bona wa bona mo o right le rutilwe gore rapelang so rina se tsa o pass ara rutiwa ke re tlhale tsona go a o thwasitse wena ba o nwise le botlo a o tlhaeletso ba o gajekile wena ba o nwise le botlo wena ba o nwise le botlo bonna wa itse wena o tlhola le botlo ene o nwisa batho le botlo go botsa le botlo go ba motho ya go tshwaso mantshwara ke ba motho a thwasa ke hanelang le wena mo o thwasitse wena yes a wa bele o le Dr. Matlhasela o tlorana dilo o na le nongubane ka mo Ntombe papa ka o na le nongubane o bla nnete ya o kendlile mona o bla nnete o kendlile mo bofa o tla tsewa itse di bya moruto wa kane ke re tsaka tse di a shuma wa ntshwara a di bere go tsale thapelo ke tla thoma ka gore pele ngwana nyatsi a bo wa bona bano e be wa go entertainer a ke sa entertainer bya e tlo mballa o bolela ke se bitso le bitso la motho a sa itse papa ha ile ngwana nyatsi wa ntshwara and the sabobedi Bible itse mo lona le na le dibo bobotle wa idumela eo ke a dumela so wa sabela ka modimo ka rena o na le sibi a wa ka tswa o e ke na le diphoso ka tswa do bolela ka modimo bjano wa o sa tloele keng modimo o rometse ngwana hae hore a re shwele sefapanong o re tshwaretse o sa oketsa dibi o bolela ka Jesu o ba tsela o matlapa wa ntshwara matlapa dipikiri ba mokokotela go ya ka molato wa hae melato ya rena melato o ska tsensa nna mo melato ya hao e seng na ka tlhatswa ka mada Jesu so Matlhasela e re ke tswalle nyana ne re tloetsa panele pila ke lebitse le two le discuss pila one on one mara re tswalla wena o believe ko modimong or a o believe ko modimong a ke dumele go gogo and then wa believe ko Satan or a o believe ko Satan ha ke dumele ko Satani okay ke dumele ko badimong all right papa mara o lotsa mala khotso le Satan no confused don't tsora bya nna go rotsa male khotso le Satan ntate Matlhasela o nwa ditlhare too much maybe mongwe a khona o tlhalohanya ha ke tsama le khotso le Satan bona ba yena o bona ba dikereke ba sotla setso sa bo bona ba dilo tse ke tsa Satan o motlele go mathomo ga rene dilo tse ke tsa Satan o ya ka yena
gona benong mawe ha itse sansa hae yena o ha itse papa hae ba tlhakae mahae o tlhakae mang o tlhakae mara le side ya go kereke nne ha itse Jesu e be ngwana mang wa tla mang wa etswa mang le bo Abraham le bo mang le bo FI it's next ultimate la ka ke tsone ke tlhakae ngwana mang ma ka tlhako kae makuku spepa go yena ha itse lo phata sansa go ha go bontsha ultimate nna ke tebo matšile moske ke a setse swane sa o nyaka gore swane sa kokwa ka our forefathers our e ka semperekele wa ba ke game ya hao wa o sablela ka bo efa le bo David nna ke bolela ka bodimo le Christ yes bo efa bolela ka dilo tsa khale don't you wa bolela ka dilo tsa khale knowledge or Bible no a ke re sentse re ithuta from go bona nna ke ithuta from go and was pala go ithuta ka ba koino China koino ao ba ka nna ke ba ruta ke matlhasela ka ditaola a mrute o bontse ka yena a ke re le wena bo Abraham am patedise fetsa am patedise consultation ya go bokae moruti consultation ya go bokae ke ba Abraham bo Eva bo Jesu o ba ruta ke Bible o itse wena o irang o phasa bo kwa hao ka whiskey e tlang go Europe he fetsa gore wena o followa setso sao o tsuba slow pieces ka Europe wena he fetsa gore o followa setso sao wena that's why wena masela a ba manufacture le ke kae that's why moruti o timetse e o bolela ka bontsha mirafi gore o phasa badimo ba batho ba bangwe a o phasa ba go heno o dumele gore ne Jesu o tlatsitse ka madi ke not on pay ngwana nyatse o bontsha lo lo tsa go yeah no utilization it mo tsota o okay no lokile doctor modimo o tshwarele Dr. Mahlasela a ke na go tshwala ke gogo all right thank you doctor wow